eji no kwijanga tukatera tukahaburi hanga nkabebembezi abari mu kahumuro nikikuru munonga kugira ngo tumanye sito kuri kutambura tanashimira munonga kunyeta mu program eji kashanga ho ba members ba parliament abasya umwana member wa parliament mugenzi wanje urisini ya munonga kunjiza ubutura hamwe mu kahumuro abari munonga jime nimbendeza kureba kurungi kandi abari mu studio nimbendeza kuganira kurungi honorable nyine honorable Okurugashema district honorable Adrian Katsime Mwebesa honorable yakuna abakutureba kandi tugambe nizo bukuri agenda n'icyakushemezo mwizobe Jimmy kanda na kwa tere kanisa program ejenonji amazina na Adrian Katsime Mwebesa and woman representative Habashema district izoba ryashemeza because ndompurire kandi ecyakabiri na ndiyo session 8 plenary kandi ito discussing ebintu bingi ito discussing eshonga za LC1s na bururo bwo kuza kutera LC2s then women councils kandi na naito abasa ku discussing of course twatune right honorable prime minister kandi twasa kumbuza buri kimwe echo cyakizayo kunshemeza ahabo kuba buri kimwe ekitwa abane twenda kumubuza abafuna opportunity okubasa kacinga ya right honorable speaker twabasa kuganira so twareba discussion negendo misho kandi twashemera ni manyango ahamara mwogo ntuza konjeraho cyango na munonga ahabururo buri yomza kugendo misho honorable and ubu hati rekanda busi abanyashema ni manyango abanyashema barungi bantu nabaramusya abanyashema nabwe nabampurikirize ngo Adrina coach kanyu kandi nkabakunda mnonga zaho terera kandi base kureba ebikubasa kuganira niwe na mnonga hamaramwa gwa karuru akariya hameza mwebare mnonga honorable senior chairman former presidential natural resources abene bindi okumanywa nkaya koze report ya national economy obwa hati recently bakajigambaho ahaburuguto rwa Katonga kuchweka report ejo kajikora mu myaka 2018 ngoruguto rubagumuza bano matsimbo musinge ruiza kureta mu buzubu ruchweke kandi rwizire rwachweka honorable Alex bakunda byarugaba kuruga isingiro honorable akora abantu kandi tugambe nizo bari kuri agenda we bari munonga umutebe kanisa nabatahi banje ba honorable members abari mu parliament na mutahi wanje utwabire tuino mu parliament y'ikuminemwe nabandi mwena baturikize n'abanywani ba TV West nakunda munonga kandi nashimira munonga kureba munyesire mu program y'ejeri zoba ngo tubase kwajana kandi sebitekerezo aha mutebe kanisa iriyo nekorwa government na parliament iriyo nekora nimba kunda munonga webere munongo mutebe kanisa kutandika program eji na munongo mchweka kito cya Kampala kureba ngo na catchment eji yitu y'abantu abakuturu ubundi nkakunuya nabo batunga chance yo kubasa kumani ba sharinga views n'abantu babo abamuri burinjeru izoba na Uganda no kutwariza hamwe ninyanda hona ntware nakagishaka nsima abantu bisingiro district na munongo isingiro South abankunzire munonga abantu mu bantu bisingiro South abatakukimanya bakankunda munonga cyarenga mbweno habo kuba nkabajukera ho mu CA na shwa nagaruka 206 mpaka ndugire mu hati ya 2025 mbona reba mazima umuntu hona utasima bwo bukaba bwabata none mbasima ntine bugarukira abantu bisingiro South none ntekereza intura muntu we ntekereza mu nyum abantu bisingiro South kanda echo amazima kiri tino wanyimbira karuru details nezindi konka mazima nyo abantu bisingiro South nimbakunda nimbasima mwe bari munonga kumpa ka chance nkabasa kubahereza that opportunity to serve you hino kundi ba njebirwe ninkibasimira ntine bugarukiro obara munonga honorable turukse honorable Lilian Rutera ho wawaka yakuraba kutureba tugambirizo kuri agenda tutandishira
yabari mnonga kandi mwana wanje Jime na abandi panelists bagenzi banje kandi nashemerwa kushanga ngunyineho senior kandi mentor wanje Honorable Alex Byargaba ubira member wa parliament witu Isingiro South mwe nabantu bisingiro ntubasima ito twetu arankaba mani ruhangana amanya webari Jime kweta senior ahaha kandi tukashangaho na senior ndijo nangwa no gwari ari umuntu wa senior mwamwishe tukusima bari kuri TV West izo bari yagendaje koko nareba Adrian yagamba parliament yeri zatushemeza na mnonga kushanga ngo buri muntu yanabuze cyari kwenda kubuza kandi tutunga asas kurgo wa right honorable prime minister ntubasima mwe nabari kutureba bari ba TV West na mnongo muramwagweri izoba ntwetegura kubahereza je abantu bisingiro mwe bare kandi ntongera kubashaba ngo akarura kakababereje hatagire binde byazamwe bitashemiri kama batera umugisha baba mwango honorable mwe bari kuiza tutakatanje bishobo mu ryecho izo rwa kabiri parliament kasutama yagabo buciko yaherezayo abantu bamwe akachiko ka physical infrastructure yahereza honorable mwine mpaka rwa Mirama kurgo muri Mbarara State House budget akukubarira ihanga Amos Kankunda ukuruga rwampara yabantu yaba chairperson amwe honorable Kazwenje Wilson nawe yaba chairperson wa human rights so turukugenda turebo muri yecho hini basini yo mu kibina abanagirwe abarero betombita abarero bacyise vitamine nubagira ngo habwenji haristi yaba minister twari kwenyu twarinde yabe commissioner twanagwenyu mbene ne yaba chairperson bo bukiko na ba vice swe barero betombita nubagira ngo aho wareba list yaba seniors abari mu kibina cya NRM ukareba honorable Kifa Kiwanuka ukareba Matia Kasejo ukareba Rioda ukareba guma gumisiriza jeje odongo amwe nabandi noreba quality yabo ningasho mutindo gwabo no gwakarebwe nebinje bikukumanya so wareba banagirwa mu kibina umukurondo bukiko bwa parliament umurwa minister hamwe nahandi iwe nka MP nicyo kikwiziro mu bungu ubundi kutandikaniye honorable senior honorable Bakunda iwe niyo okumanya ibintu bikurugenya experience seniority umukibina cya NRM umukuronda abukiko hamwe nabandi iringaho umukuswizima abantu abahirwa nibiza gukora wabere kunongo mtebekanisa nekikubuze cyo nangwa kigumire habo kuba tayari ho formula number 1 waza kuba member wakachiko oine ku expressing ananga kwereka ngoyenda ngo girota ngoyenda ngo oyebe mbere akachiko akanaka so ine kwandika so noza kushanga maybe nkabo abo watugambira nange obo wano gambira abakutureba buti barashabire kuya kushanga nkeri oda tarashabire yeah it's very possible nanga chiwano katarashabire umuntu waroze home choose so na nechini interests nazo ni nyingi. First of all, tuino buchiko 10 I think bwa standing committees, yes, na 11 bwa sector. Mwe hati ya obwo buchiko katugambe abiri nabu tano times 2 nibo bantu 50 aba leaders 50 obuchiko bwona standing hamwe na session 31 yes. Sorry 31 only 31 mwana hata ubona bon konka times 2 manyi times 2 then they are 62 62 so those are 62 leaders abo question ogamba out of abantu bishatu bitano abiri na mushana really ningira ngo tutaka mixing ebintu bingi munonga leadership netwarwa abantu babiri kandi nabantu abo babiri nabone ba first of all nyongo nkureba na mix binemo abakuru kandi binemo abasi ntekereza it's just a matter of time buri omwe wena naza kwiko president Museveni achara kugenda nagambira abantu nangwa kana kigamba na kareti mureke kwitwa enduru mureke kwitwa kwato kuna kuria ekyenje oyenaremo ine bishenje bingi munonga buri omwe naza kugera ki kubona ahakuza hano ntwire nyoni nkireba nyona kugambira nkamara maziri myaka 20 mu parliament nkamara mwe myaka gumwe ne chweka umusiye but ntwire ndi chairperson all throughout I think
but I have never been on a cabinet. And I have been a very, very happy parliamentarian. Sometimes with chairman, gudeba ogum mutowa njogu umwami honorable mwejuti. Akija umurundi gumu yaba commission first time. Tukuhona? Yes. So sometimes maybe tibi kumataringa munonga. Nyewe ninjira ngu nabo abatashemerirwe ninyenda kubahumuriza. Ngo it's just a matter of time. Remember, ubu buchiko bwa standing committees ni umara emyaka echi every network kandi ubu bwa sessional committees ni emyaka ebiri. So nibaza kubandi bahindura nibaza kuhindura kemirundi nkesha ukukubanza gwa kabiri no gukushembayo. So ntekereza notatungire this time around nuriya nawondisha naza kutunga na nekindi kuba kubandi bakorana selection barebera naho bumanyirivu obundi obuine subject matter eyora za kuba responsible for. You think kumanya habachi, but I remember my first assignment iba kumu parliament inkwishwa kabachi amani wa foreign affairs. And I had been a cow. Konka kandi bantana akachiko karoko government. Yes. Kana na leading anachi na foreign affairs. Sometimes in whatever having to binge. Sometimes na president na wana abana areba mu some quality nyo inkaka chikwa kanda kuna tunjira ka natural resources nkanda kashabiri. I never applied for that. Konka sekino shoka yashitamira yaje konka hino umuntu utwakubire ntwenda aboko baba kandi barebe binabire ni nkoro mu forum ya disaster risk reduction hamwe na climate change. Bakora terebe bino kuratura ninga no kugabana kugira ngo wakakoro reka. Those are some of the considerations, more considerations ezibaragenderaho kugira ngo byarugabana asa kutukorera kurunzo mu foreign affairs. Umucyara witu honorable Lilian na basa kutukorera kurunji omu local government and public akochi naje kwija kutukorera in next kisanja turakora turahindura naza kutukorera akantu kwakwatine naba n'ecyaba cyaraba cyija genda mweno tumutaho naho atwereho bugereki ubuvunanizi bwananga umanyirivu ubwene. So nyone ntekereza ngo aba batatungire it's not a matter of seniority. No, it's not a matter of seniority. Tugirengo no muheru yabo. No timuheru yabo actually n'intandikiro nacho nicorekana no kugumisirizo kushemere kubuyini kandi obeno tumanyana nabazana koreke namba yaba members ba parliament ba NRM ni nyingi munonga buri omubona tabaza kugira ki kutunga mu omwanya. So aba batatungire you can be sure kisanje cyo kubanze cye myaka ebiri haza hoindisho nibaza kutunga abandi bataratungire uguri obuza kushembayo no gundo kubanza guriya nabo hona nibaza kutunga na nebindi nibiza kuba nibindukamo noza kushanga in fact bamwana other responsibilities na munonga ebikwatirine na nanka committees zibarataho zajubaju hine ko arasa kuje honke kintu ukareba mbona nka area ya Bank of Uganda select committee. Yes. Nobody I hope speaker na ku identifying nanga chief whip na ku identifying ngu ozaka hina na other committees maybe ezimtakumani. I was one time a member of a committee classified. I was for 5 years, but nobody knew. Never came munonga babiri never. So emyanya yo kwaba members ba parliament aba mukureba ni mingi munonga actually hobwe ne namba ningi. Turuko experience yawe imyaka ngabiri n'itano no musobori mu parliament okore report ya natural resources ekugamba ngo ruguturuza kucweke 2017 ukizarika cweke 2025 bari barukora tukureba aurora bumino mpaka ijaka kora report ya cooperatives abantu bakwatwa bazomuchomi na report ya trade news tukureba reports inkezo zukurugayo wagiragiranisa nababa ibembeza batorinwe okore experience yawe yonoreba ngo nubaza kutwereza echo ekigamba mazuma considering ebyo miliyoni mu parliament ibyo kure miliyoni mu parliament bigenda ba members of parliament omunsi yona n'abantu abari highly opinionated a member of parliament waba no yesigano yemanya member of parliament are very highly opinionated which natekereza ngo ecyakora nicukikire omubandu bona Kastobotai nejo that opinion hariwe. You will not be a good member of parliament. You will not even be a good chairperson of a committee. Chairperson of a committee one wenda kugira ngo ukore kintu kikire. First of all you analyze niba kwa issues niziba ziriho.
nozireba kandi ubutari wenga nimukora nk'akakiko kariho abantu 35 even some of them more buri umwe na leta view ye ndisha leta view ye morita n'abandi ba technical staff babateramo technical information kwera bene igira ngo urutino kumurayo mutarureberire muti na muti mwaza kumara ekisanje kindi nango mwako gundi haza kwijamo elinino ruins yahani haza kushishikara iho kenda kuchakanisa nbakoreriki ngakora tukakora reportage of that famous or infamous report ya natural resources nayo of course kandetara mwakazi bukache konkanka chikora it's on record infamous it's on record nkabagambira nkakoresa abo nakugambira ba members of parliament nakoze technical staff nakoze sana local traditional knowledge y'abantu bakuturaho twakora report twamanya ngo umwagumani murimo mushenyo mu Rwera mukahingo mu Rwera mukata muzyamara mu mukizo mu byamara mwebi nkiteka enjura yija kugwa nankeja mizaga tigachura kusipinga gakaza hansi negaza kugumagare game exactly that is even today. That is what is still happening. Kandi twa indicating ngo after 3, 4, 5 years zitakahwire twa activities zagumizamu amezi negaza kwijura ebya boreholes eje bakwihemwe nankeja umushenyi babatabijuizeje bijuramo naza kuregama negaza kusipinga mu ruguto nuza kujera kushenyuka nankeje neza kushenyuka and it exactly happened like we had. In fact, kuchabireho I started getting very good reports about myself. Yes, well, that was smart of you. That was smart. But I stood my ground. Kindare evidenti echinichiza ku affecting my party okankabanda ndagamba party yanje. Twatakozire ekijubajubaju echinichiza kubaho kandi chabaho. So ngoni nyendangu imwe ba members of parliament. Abo bahiro buchiko. Mubera leaders. Kandi mugambire pate yitu namuno munonga ba NRM mubagambire mazima nubuya kubaryi umukama wawe ari mukama wawe konko tara mugambira mazima kwenda ngo ahurire umugambire bya kwenda ngo ahurire nobota chamane cyo kubana umuha nobakicare no mukora kubi munonga yeah so mugamba mazima mukore report okora yaberi mugikore nko kweri nimwishuka ho one time hina bajezeho ku doctoringa report ejo. In fact, wakamubinga nta kachiko akatunga n'ekizibo gomuntu. So it's always very good kora shange ekintu okukiri oba nikiko affectinga no basa kutunga na chance no gamba na party leadership even otakajire na hanchi a flow of parliament. Yes. Ora bamuyiche turi kureba niwe ori kutera touch omuri ebiri mugendo mission parliament iwe no girangu ababatorinwe nibiza kukora icyo buciko bwa parliament ngo bushoborozo bwo kubahereza wari inguraringuruza moti obo tukureba mu FDC onebo anadeka amazireho ibisangira bisatu mu parliament bishobwa hata izire yaba deputy vice wakachiko kama inogira ngo experience ekuratirwa mu kurondo buciko bwa parliament abari munonga jimwe kandi mutebekana sa program eji hato mu parliament members bona nibingana members of parliament bona under most circumstances nibingana bona serving a parliament kujiro kwizira kujweshera ibyange barakurgamo shonga ya kabiri parliament okweture netwaza okuna bishanje timiringo mirundi nyingi ebiwa birushanga ngo member wa parliament no musia ya hikaruka nga cha person wa committee. It could come in as an exception. Ubukushanga ngo umuntu ogo wija ubunda heri ya parliament, he's a senior citizen. Shanko muntu ari senior lawyer nubwo yizira hatu mu parliament no musia konka abantu mama yango guno royo mana ukatwiro ko bamanya ninga he's a former attorney general ninga is a former minister ninga na Dr. Wamano ko bakirwa mu Dr. Wamano mwihango umwacha mu kakachiko ka health ningo bundo shanga ngo mu kibine cyari kurugamu ari ni senior position gwarga ko mwe narem wabo biro secretary general ningo in a position ya higuru hati no kujo mu parliament bagumana bakora ko umuntu ari senior konko hire hwecho abembezi mu kutandika umwaka gukubanza
okushanga abembezi bariya ba members ba parliament abakora bakugumiza then baza kuhindura ubuciko ahamwe akagwa kabiri ubwa sessional nango mutame hwire leadership y'ubuciko bakagendura bwa nyuma y'imyaka 2 konka baza kuhindura ubwa kabiri atoshanga ruteraho ubirayizire hona rutera ubirayizire umwakogu hatumwe bwa kabiri bamugwembeza kwagira akaciko yabanza yashutama yaroka kutwaza yaba active ihangane bane kureba abembeze cyo ncyo mbamba kureba insinene kureba hatoreba ngo kandi aha mwaka gwa kabiri bamuhubwe bembeze but ubwiro bwonyito kuyijanga hato okumwiziro kwa katano rero kwa mukaga bakakwereza ubwembeze bw'akaciko no basa kutunga challenge cyo bazashanga bamembaza bakuru ba Alex no bamanje bintu kubitwaza bwo iwo yizire nyo mwabazi ochwana ugamba no basara kweto rukiko babure kwije so it is very important kugira ngo parliament banze oyege nango no kugamba mu parliament ibyo kuja munakangwa iziro muyagambiraho yes ni chukuru kongo kubanza wayitegereza parliament kwere kutwaza okeherezo kwezi no kwezi kwa kabiri ukabura kushabya nko bundebire speaker nagamba nawe nagamba Yeah. Chief whip wayija kumugambira tha speaker kabana agamba iwe no shitamu atoreka kunkwato mu nyugunyu Abira hache kumutera. Induction terakoze. atunora ngogo na induction obiro bamusisireho bukafabusha Kando we ni. abako at least wawuzire ku respecting a chief whip wawe respecting a speaker Jango icyo nkireto. ni kireto ngo okuzugwa kubi kushanga umuntu akuzibwa kubi mweshugize ngogo ogwajoga speaker yibana mukoreke Ibora mtu yaje gaspiko je ngibana musuga Namukora iki namukora iki muhayakoze nanka yakoze mu abashize abantu nga bagamba boroga n'abakazi babarabya mwento so ni chukuru kugira ngo uryo mwebembezi umanye ati nga parliament area ni very life abantu bakureba na barentwarza yapo azo limujwe cyerwa abantu kino ambuze kumkashi mwishe kwa activist wa mani kwa abiri member wa parliament ko taragumira government activism namye tubrayenda activist ngabanyenye ko ranka munyijuki kongati naba kugira ngo ware ki yakora Onashike ya MP wuti yajure sato mu parliament ke yatemura ke yatwazati bishop wari na kureba cyo wagamba bwana mukuru wawe nakureba reverend nakureba campaign manager nakureba abo bora abantu bakwa max ningana bakushara max so koko ryo mu parliament or member of parliament parliamentary work is largely diplomatic icyo yine kucyetegereza ngaba commissioner of parliament kuko mugenzi wanje yagamba twegamba marungi konka nyoba kabangira ngo bire commissioner murungi bakungambira kako nashiro then Retuno Kadaga yajati umurimo gwa commissioner no welfare ya members of parliament obano wa FDC oburi wa FDC oburi wa NRM atebyo nibikoma hageti ba MPs bona bariya nibingana welfare yaboneshana nabwo cyo nugo murimo gwa wogo hazogwe nugo murimo guna akozere nchokura ntaragizire bizu nka commission waza kuacha person wa committee onyine kumanya ngo hati wo referee yes oyine teka yawe konke teka yawe utiru kusharamu ni ba members ba parent bakachiko njukura numusiha numushikana hamwe muza kutera karu bajya mushya person ataka tera karu reka tusharemu cya person atwere reporter ya twena so uchiko wa muzo tunaza kwa saru chiko kwija kuguma mani barindirira arushe ko kwija kuguma hati student tugambo mu parliament yagwireho munga kachiko ka human rights chikabe ni cyenda kakurwe ngo umuntu wa opposition ningo umuntu ari independent abukuba nikabane kaza kushujuma government okwera batirire ingo kwetara batirire bwabe bw'abantu Honorable twareba Honorable Jova akamwe kurga mitoma akurra kachika ko kurungi iyo kurungi yawe mukuru konkane basobutaka kurungi yababire bastamana bakachiko ninga abakabi yawe na heriza kashinje naje nso kurungi yawe so nicho kurareba kwa to buchiko nga public accounts committee central bakwata kosase local government bakwata babwebembeza abo opposition niyo practice niyo nkora ya commonwealth kugira ngo ujwe mu members ba parliament ba NRM bakomba kizaho bwingi
akona bo binjo mu parliament konko bwembezo bwo mu komorisi n'ujyango ubukiko bwe bwebemberwa bokorwa mu opposition so kuba kushitama kandi bakushira kuvura kwikirizana konka nibahindira bari bihire ubwiro bwinji reported independent abo kwa cha person obundi chairman wa NRM asokta mutera kamya report ni nyendeje ninga mkuru wa mahe ninga mkuru wa polisi ninga mkuru wa shaka mujya tinyendeje akwana na rigumu opposition so mwana ashikaho ba MPs abintu basharamu reporters zizaganirwa ho mu ishengero nabo opposition naba NRM bwanyuma yo kurwa akachiko nuko kakabo kabo wa opposition kabo washi kunga report ne izana kiri na lead of opposition nabafu no mutsago cyane rwa byona uburyo wa NRM abana rigumu opposition no buryo mwemeza umurungi inguryo mwemeza muri tuyino ukiko obukurirwa abantu bakorwa mu opposition bakabura gukora kurungi tuyino ukiko obukurirwe abantu bakorwa umwe na bakakora kurungi hato uruno ugamba akashiko ko nashitamireho akahonera umwine mpaka twakora report y'umwani twashikana kuzo president yatugira tekaranye namuhinduraho twaje ngo itu cyanditse by'abantu bakwenda aya mushwango akije yatsiba bwanyu nyuma kumuteka akachiko akakatundu hariho umukachiko kakosase ubwo sente zagaruka zikashashurwa aho nawo abantu bakuzerera kandi koko ryo mwebembezi watwara nito position no hajirwa members wa parliament wa side zone wahore member wa parliament ubagamba ko gutakwenda gambizi naha wakachiko kakoze report wakajireka kagenda kahandike akatunga kizo kaba dictate so nyenda kuhenderanje members wa parliament abasya niwe nkore yanje of course umanye nkore niyo nkande bangwe chukuru icyo kubanza ni constituency yanje ekinze tukuza kuyunguza abo witubona cyo bakwenda ninga tubakucyenda nashanga abo witu nico bakwenda ekibina cyane n'ucyakwa kitakucyenda nyoni ngoma hari gecho aho ko kibina cyanje kinkunzire n'aba MP wari gono batahondisho constituency ne gumuza mukandi hanganda gumuzamo inshonga ya kabiri national interest shonga ziyanga bagira ngo ikeki hati nyongo ngwihangalia doshanga mu gice bine cyanje ubundi nicenda inkora nke ya China kandi ndene ikibina cyane cyo butegetsi cyo cyakashaka ako kibina cyo butegetsi iwe na munyano wanje washema hari aba NRM bingi uko iwo tungere chance yo korra abanyashema uriyo wa NRM niyo basi niyo izirimu konke byo rakore amwerwa byona noza kusimbwa iyo nkomuntu ninga bakwambiye nkomuntu NRM negumizamo so umbuchiko bwito buturi kugamba no mu parliament ubuchiko no opportunity yo kuzahitwa koreshonga tukazetegereza je munonga konka niba impura kwamba ngwito ntugambira mu buchiko abo cyo ugamba ko mu buchiko abantu barenga kugambira mu buchiko bagaka bagambira mu parliament yu gambira mu buchiko honga abo baba bari tumeza ngo gashiko ngwito ntugambira mu kosa kakasi abo cyabana bo barenga nako kasa bagaka bazo mu parliament bagamba Alex agambira mu kokasi ajaga kagamba mu parliament yo kumano jota nyumwa mutako ko ataga mu parliament nyoni ngambira mu kokasi abantu nabari binango bari bino gambisho ngazama baba mwango bari Adrian uri musyo mu parliament bakutira akachiko ayiwe nogirango ababa kwire nibiza gukora iki cy'abantu baba kutume ningana mwiza gukora ihanga biye bikwetengesa ngamuzi cyo kuyagamba hamwe na Honorable Alex yarubaba twebare mnongo mtebekanisa kandi niza konjera hira kali abasiniyazi ndo kugira ngo obuchiko buronzirwe ningashi okutandikira abantu batera karura twere parliament buri district karondo muntu obarebere ngu are worth na qualifying by the time vision parliament nkoku honorable mugice yagamba nobo ine experience erukumara
y'abantu bakugiremu obwe okwikirizamo ngo nobasa mbene je niyo qualification yo kubanza echi yagamba ngo hariho orukira mutahi wo parliament because mwena members of parliament mwine privileges mwe ezikushana kandi abantu babatire mu bwesije abanyangore bajya ngo twingane hina hetaho ko mu byaro baratechero habo rukwijana nakantwe yakakubinga ayina kasente so nari manyisa kugira ngo aha leverage yo kugira ngo tone tuja turuba members of parliament echa kabiri ubwo bchiko buronzwe obire ni manyangu akachika kuba kutiremu wabo tari comfortable in right yo kwasa kugira uti maybe experience ya Angelia ukongere kwashaba kuba tubendusha bahitwenda kuze obuchiko abantu abahire think hamya ngo hino wazirwa in experience twene twizire nitugira tuzigizere ahabwa ebitugenzere niturabamu ebitukozere kandi na nebyo biturebera abandi ndi sure ngo member wa parliament we no hirwe position ejo nacho kubanza naija kukora research naija kushoma because parliament nayo no kushoma naija kweyongera kwega okureba ko ari reading abantu kandi kirunje kibireho ko honorable yagamba munonga na munonga abasiyate babahire munonga bwa chairpersons there are few abahiro kwebembera nchimanyisa ngo seniority still eruho kugira ngo ababire barumu kandi hata nabo bakwebembera obuchiko mwene wakuba naye tumbwita ningabira in expectation yenda kubagambira mu change is fact of life change is mistake kubaho kora ababire no mangu noza kuba commissioner tuwamuba na osetoringeje orebe ngo hibakutire kandi kumbire ninganira aho bakena ba members of parliament no basa kushininga omukomiti eyibakutire muno bwo tari chairperson na buri yomwa kirebe ngu no basa ninga ni wohure waba satisfied aha mutima ngo kindiyo ninkora abantu banje ai nicurunje mwani karizo bakunayemera ha floor of parliament n'umuntu gwo kubanza hey maiden nahura nagambira abanyashema ngo ebitoche ryitu twine districts zitu ezine ebitoche no manya okuza kuza kitoche kura kandi ijuka president nasiba natugambira household income mama wanje kuza kuteke kuza kitoche akiza kucheza kuchikuza chikasya akachitemere mbuzi it is a pain echo necho kushasha mnonga so nani njeza okugamba kwera jikere niyo tasya yitu mbwe no mbuchiko twemera tukareta kamateka niko karishe kubana gatuyamba ebituraganire yo kubireta ha floor of parliament kandi tukareba ngo ndibasa abantu bitu ebitoche miliyoni bisike gini season terwa sente kitoche cyaro 10 kirigira ha mitware 2 mitware 3 hati tukore tuta kandi buriyo mugambira abantu ngo bahinge so twagira ngo baronde ways mwana nicyo kindi yo ningamba kugira ngo no basa kushininga no basa kureta bitekateko no basa korra abantu bawe orukurabira ambuchiko bwe na ha flow edge kandi ninyenda ngo tuyikirize ngo yes omuntu of course yakukizire umwe naba kukizire konka nyenda kumanyisa ngo haruko bwo kushanga umuntu no tekateka ngo utakubasa konka kukiziriwe no bore no tekateka ngo no bukize so ekichona nikirigirira nkai respecting aburi yomwa harevo ye ogire cyo wamwegaho nikiragambira abantu gira cyo wayega ha muntu and not only ngo mukuru nuwakwega umutoni wakwega ha mukuru na no mukuru nakora ki nko kutukureba ngo emicwe okwetwaza mu parliament ahabwo kuburiyo noreba abantu inabariyo bakurebera hinabariyo bagumize ngo we want to be like you mwene wabo member bakoriyo wa parliament harihe byo yine kworekana nishabangu abakuba banyigire muhumurize bo mushahije mwene mbatira haro bazungu mbegereho batari mukino tino batira haro bajo because tino baragirwe ngo nanda kuguma tino kwijo mu parliament okagira ngo nyowe ngo nubwo mwanya gwanje bakakuha opportunity buriya wayebembere it's an opportunity so opportunity ka kwija use it kera abetizire koze sendijo because umbeni ngambira abantu ngo kinashabirera hanga kuba member wa parliament akachimba ezirije zinde no bonus so abantu bitano abrina mwenda nonda kungambira ngo bona bakaba chairpersons kashi abantu bitano abrina mwenda bona bakaba commissioners so hata abo kinogira ngo niwe bashemeye kuba batiro kasha habwe ncho go batiro hata shemeye kuba nuwajiro so ezo zona ni questions zitwasa kwebuzo yes akaguma no yebuza na no kumanya ngo obwebembezi mbugaro hanga rahanga nasa kuba nuwachuzinjire kugira ngo this time ogunu we commissioner with this time ogunu we speaker with this time nko kubagamba hati we yetereza
nga honorable senior mwisho kuyagamba yeterezo kore bintu nchaka opportunity ne kuisha hamba jang after 2 years experience watu oreka thank you very much hata coach niko kariyo nikakora ki naba commission abaye barabaririza bitano zazinga nabone ko baronze bwe batyo so okurya bitano baye proposing kugira ngo baye bayetera karu atunore bana ko kubotar commission awenda no birya no mukachiko hiba kutirokwe nangu nabatari ba members ba parliament nabone bani ni bakwatirokwe hiba kwenda kwa so John Habiter kuberya hamuntu so ngongorvo ore muri yanutera oko is experience yawe yo RDC ukagira itu parliament iwe no reba ngo okunagwa kwa ba seniors mu kibina bayuru batumbita FD actually not mu kibina cha inare even na ba FDC na nupu nachi hariya kwetombita bagira ngo tuamara hakiri ni niko kire ni tujaitwa aitwaika konka nkirebeke enkore yo kubaswizima ninga ine tiraba kwasiri bakagumenyu ndinogira ngo bakore bata bazo parliament bacika bokuba tino muntu yaho ngo bakamugira ngo aryaba nanga ijo bayemba so mu bukiko nyewe ubukiko bunjireho bona tine kana benshabiri kandi tinkwenda kuze kwetombuita Bruno ho barebire ngo nimbaza bantira human rights na public service Bruno ho barebire ngo ninjiranta nimbaza ina besha bere to bazire batatu bantire banyo ndiyo mushomesa ngani expecting ngo nasha hake education no baragire bata tubanteka mbeno bemba shomo bukiko tine hinabe ninjangu baza kunta kureka abo kuba inichi bashomeka kajanta ntecho chintomere atunora abo kuba mbashaba binesha bayabe bakshoma echa magero manya chinkwate manya chintomere so ruyere nogirangu inecha ntomire chikanchu bachakurati chantomere abo kuba tine ina dendangarire kana bwe bugambwe kuba musyanchendo banzu yetware urebe abantu bakorachi akwata nabakanje ngubampira bwache ya person mbiniza kubanza kujirobuza bukurondereza nibakora cyane bagira bata kunga aibantirewona nintekwa kwega nkamanyana bakora kintu batwaza bata ecyamagero cyakizire kuntomera no urarango je nkugamba kuntomera abo kwanyonka shavuga memba wa parliament nubwe bampiri kandi niyo mu parliament bugambiro wona leo katsime nanyiriza nashemerwa akwatwa atungo opportunity team katwemera twareba batwikiriza no bundi mbene nyemerera babura kundeba ungeriza ba cyantomera cyenki ecyamagero cyashaka kuntomera nasimira uranga manye ningira ngo abino mutuma mbabakabazira mutuma mbi ngo mutuma mbi nicyo kiresire bataba torana mwene mugire mutema mirongo abo kubatine omuntu owiziro mu parliament munaza kubananga apana nsimaranga abahiri nikibatomiri akwesha yona cyenda nchikurugaho nchitomero ndijo so nyoni ngira ngo akubaye no mutuma mbi nchimanyisa ngo mutuma mbi ogwagiziri hanga kareba ngo ayo no mutuma mbi babura kumutorana rero ito bine mutuma mirungisha yone byamagero mbiza kututomera so ngira ngo abantu abatatungire mumure mwetereze rahanga nomwe kandi yo wano yemanyangu niwe rahanga takumangu niwe torachitunje ningira ngo humure kwa kuboriyo no yetombuita wabirorse mbashati makumura yetombuite ona bare kiso gutine cyatarakora irisingiro gukuriyo akakora mbasha akaruruki kizire bakamwereza mushi waratarya hana dere bareti nahereza abantu bisingiro mushi echama gero chiramtombi mbasha yene chama gero cyakora cyamutomera nuru yagaruka yije yazo parliament yikuminishaka so ruyere nyoni ngirangu imwe bari kutureba manyengu buri muntu buri kintu obunako bwacho hariho bunaku obwawe obukira kutumere hariho bukira kurjeho hariho bwororje hariho bunaku bwokurra hariho bunaku bwokushemerwa mwe bakore icyonore bino jangu bakore icyo bwaje bashtambe batense bazo mu parliament batense ebiruma magezi buri muntu mpate yiziremo abe niyo yagumamo atense z'abantu abamuhira karuru abarobingire abakorre ayijagaruke cyumutomere nanga rwagata kigaruke kimweyongere enewe nyoni ngira ngo akubaye no mutumbi ayetise abo kubatkuja ngo do or die nanga munekeragira ngo iyo wabiro senior niwo ratunje mwe ngo tatungo manye ngo ataranga
tiyachikwereza obwire nibwija kuhika nachikwereza nanga na yatachikwirebera nokoko abakuba ina batarachereze mani yono jangu nori yono yekorori yono yetombuito kutekateka ngono ja kwetombuita bakwereza ori yono oshisho obwire tebekana zo muraini yawe uzo mukachikwa kuba kutiremu kandi nabwo takamukataza utakamukataza nguruhoro kumangura siniya ngunanga no manya nangwa benoteka teka ngo baza kwatu bakwa akachikwa kuwazamo deru ojogane nga tebekana bamemba wa parliamenti serving abantu bawe abakuba ngo kusiniyazi bitu bagamba parliament byo kuba nokora abantu abakwira karunu bano bakureba. I think right honorable speaker bamutira akachiko ka park ogomukuru bitu resource and infrastructure amena government affairs kuruhanga ka kumujiremba bazakwana bwo tukumajya harahera ranga ka kumujiremba baziyagaruka azaka chikwa tensi kandi ranga atazumugirire nabwo ntumushabira abupato kamanya kikuza kubaho mbene ranga kwara amtana cyo yuko hari umucinge cyarumu yijo mu parliament akanyokuru nandu wakachikwa kuba kunta ho kunkuza ho kunkutisa na naba abambingire bagakamba jango umuntu ayineki ayinemo akantu nangwa ahubwo muntu tukamweta mushuma bakwatu bakampuruvinge muno mushuma nushanga ubundi abandi bayibire rero wakagwa mu rundi kunkaka ko baruwe nangwa ecyamubire yije akazo mukachikoki akateza akakorra abantu babukedi ebiye chebaje bano boro no bugumpa ibibona nibo iyo abacha person namuna bayisa bakwire no jangu ndabaza kwihereze ibi byo kwitaga ninga se yo ekishane kimurumu sine ekishane seniority ekoziri ekishane kituru muri kirungi bunonga kureka nyonga rutera ho nabagenzi banje barukundeba nyo kinta kukora no kunkose shopi kunkosa shobi ejo ninza kujanga to kunkosa shobi nare ngo kinti kukibaza nimpo namakwatu ko kujango bakuntera ngunyeregura kinti kinta kujirata kinta kubaza umuntu wakonjango ngumshisha ngwarwire slimu rero kagira ngo nwe nesente ngumbi amena we rero nze kumira pepe ejo kindaje mera ninza kukora wire naje mangwarwire no nakwana nindo nesente tingusaye abo kwatu kujango wako banatera abashija bona bo munsi rero ngunchi mereche joma ngunze kumira pepe rero ngunkoresha echinta kubasa kora nechinta kozasa yo kora pepinza ujimira no jiro kuyikirizana no kumara mbwele kinkugira ngo abantu baronzere nibija kumukorera kino umbe nashitamire nawo ngutakumakora ubukiko bubantireho nyino kuyikirizangu abantu baronzerwe babatorine bina ibaro kwiyera nyuma simaninde ngo abantu bampire first of all ngo human rights bampire mwa mukajwenje nyuko jonje kandi na tense shaka kubara muroge yayimbagira konga yatayimbagire nyino kuyikiriza ngunaza kunkora nabandi no bukiko bundi abantu batwire nyuwe nko muntu nabagenzi banje njangu tubahereze umugisha bakore tutaza kubacukacukura ngo no tube twin intentions zezine anyway nyoko muntu mbendasine owakubazine nuwende kweta ngwa umuromu mbabazi agende no muntu bamuhiri akore nawe aharasho byamuhawe akwatwe ngo ino muntu yine monopoly of knowledge ngo gunwa kutsiza ubwenge bwinji twena ntwega kugerara bagenzi bitu na nebi turukumanya nyo ninteka teka ngo abantu batwire tuzakora naboje ntujja kutensa je nabo tujja gukora bitusheme kubantu tukora kandi turagahamuramo you jango ubusoborozo bwabo bukwerwa ba chairperson amana bawezi babo nibiza kubukoresa kuri ibyo ebikwitagisa nimbaso butachimanya hati abo ko tinka barebiri tinka gizireka kikwa kanashitamo konkanyo tumi nintekateka ngo batakozere bashemye gukora hati to bari yo mu bukiko ntwanga nico nakugerera ngo to kwija kumersa kijuma ngogo muntu arwire ngo mbyame nawe kandi ndukumangu immediate nza kumere kijuma nza pressure ntwija kubikiriza bakore merumo eshimye kuberi then kubaratishwe tubahuguri kubara yangire kimwe rules of procedure na nishoma ho muyangwe ni harho ayiba kugira ngo harho ahimu kwihira mu chairperson obwesi birtu amuyihamo bwesije twabuteko mundijo so no reba parliament eji kugira ngo no guruko ecyo sheme guruko ecyo wayenda harho rules of procedure harho cyo kutegekaga nanka parliament tukufuku matuka njoro kubojo arire kubaka ya ngori yazwire kubingushora ngo tuwajwana ngo parliament sheme kwanejwana ngo kuyarebeka kubi so parliament ineberagire bikugitegeka watanaho abantu nubanga abantu bona bari mu parliament bino bwenge nubanga nabajya
yutorebire nimwaze bayanga ngo umuntu buyirukanga yashitama nibanga tukuza kupaparo kashoba abantu baruhungune betegereze ba smart bina kuba kujwekera nguroza kuba papara hungu hapana nibanga so urabure gukora cyasheme ko ntwanga icyo nicyanga ntwanga n'abagenzi be bamwereka manya abantu bakutombuteka nyini ndabantu bose remba batombuteka ni muka papara ngo hapana ure yanyombo kashitama isho nizamwita ndari yimuka gamboro umuntu yagamba yatitema yashoba mbere mushitania imugira ngo iki cyuwakora so really nyoni ntekateka ngo bija kora orata kozere mbere ne mutebeka nfane mutombuteka Baba Mlunga honorable reka tubaze tuteke ikintu cyo munshaho dinda bwanyuma tugarice buri umwe muheza yakadashika kamwe abase kuba nahendera utakaruka TV West Baba Mlunga ntugaruka Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete Bindi kwata muzee. Kasa tuyiroko mukagwata kana nuko kajiba kwata. Robert aza kututwara ugiteka yo munanko Yesu. Niki Kana ni mwangu nayo kubaga. hati MTN resera kazanano baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwena sayibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza menatsi ezabusezine zo koze sizo waryona gurende chika rwagati ya shahe mwena shahi ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuterera ba MTN izo baryona nyiga star emwe noti star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twena hamwe ukurizana kwitu tukuruho kizibera MTN Mupira turi kwategura imbaga yo mwaka y'ikiniro hutabunuzi twagaruka n'imizano yo mukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi gucanga kabira nk'abasta biri kwina mukaga byo kwa mushaje umwakogo ijabu izibwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizibwera fama sako umupira gwino Dixon wa Radio West na gutumura n'ugwaciwa Ivan historical kabaka gwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizibwera fama sako bagaruka bagumibaho patano mupira yagutumura ibambe biri kwina mushaje byo kwa mushanjo Radio West ne kwatana ruhira Millennium Sako Limited aharicha mata playground omuri ntungamo otaferwa biri kwina byo kwa mushanjo abisinyira mutaferwa Radio West neje kubana eritana naba bodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Tumuhimbise Emvumuro ijosha merona n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwatebakaniza kiniro hutobunuzi ebera na bitano byo kwa mushanjo omucishayi kacheka bahajirwe Nyakaje People Sako Limited Shehan Logistics Limited hamwe na Pepsi. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, zero alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, zero alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of Pepsi Cola in Uganda. Manyatiro kwatebekaniza kiniro hutabunuzi netugumiza mukubata irombiyanga byanyu omubusi kibwe kinehiro abantu bishongorero gorora mabona
rwenkobwa rw'amahoro amungari n'ebicweka byo n'ebihinguriza ibanda nitubeta aha Friends Corporate Club ahari Bufunda Street omuri ibanda ebiri ku byo kwa mushaje umwaka ugu ijo cakare n'abahereza bawe ba Radio West na TV West obwe twinabeshongoze nka Vala Music n'abazinurangano aba Utah Dancers manyogo n'umurozo Echinehiro hutabunuzi Nichizako hebira na bitano byo kwa mushanjo 2026 omucishayi kacheka omuri mbarara bishagicirwe Nyakaje People Circle Shihan Logistics Limited na Pepsi. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulimbo mutima kukangana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu yakusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Umupira turikuwa tegurembaga yo mwaka y'Echinehiro hutabunuzi twagaruka n'emizano y'omukago ijoro y'abana ba Radio West na TV West turi kuchanga kabira nkaba star ebiri kwina mukanga byo kwa mushaje omwaka ogu ijabu izibwera chai orebe Radio West erukuritana na bwizibwera fama sako omupira gwino Dixon wa Radio West na gutumura n'ugwachiwa Ivan Historical Kabaka gwebwa Robert Mugabe general manager wa bwizibwera fama sako bagaruka bagumibaho patano mupira yagutumura imambe ebiri kwina mushaje byo kwa mushanjo Radio West ne kwatana na Ruhira Millennium Sako Limited ahari Chamata Playground omuri Ntungamo otaferwa ebiri kwina byo kwa mushanjo abisinyira mutafiro Radio West neje kubana eritana naba bodaboda abakashumba achai cha Chienje Primary School omuri Bukanga North na Julius Muhimbise Emvumuro ijo shamerwa n'abahereza bawubona ba Radio West turi kwete bakanisa Echinehiro hutabunuzi ebera na bitano byo kwa mushanjo omucishayi kacheka bahajirwe Nyakaje People Circle Limited Shihan Logistics Limited hamwe na Pepsi. hamwe n'abagenyi banje abinakuretera kubasa kubantu kuganira hanshonga yizobe inakurondera izoberi kirhanu ya New Vision headquarters za TV West kandi ubu buri wakana mvatura hanuya kwereza insonga yizobe okwetero rihanga hamwe n'abagenyi banje abinkubankuretiye obwe dukweza yo edakike mutwendera insonga yo chiko wa parliament hamwe n'ubushobozi hamwe n'abasini abenshi banagira urebo muri cye nibo wanu handika bice ibyo kwenda kugaruka mu giseda chike ebona handika nibinyi byapfa yo kugamba hati ibine byo kugamba nagashire konkabwe n'ibiri byo kugamba hati no kugira ngo icyo kubanza the right honorable Anita Mong tu kubanza kuruga umba speaker kandi akaguma mu parliament na right honorable Kadaga akarga bwa speaker kandi yagumara member wa parliament konka yatunga position mpango ho kugira ngo akata kwetaga kandi speaker kandi kuba umuntu wa hansi munongo mu bushiko
nkabemeza hari tukora tugendeye twaramwe abantu bashoboye umahanga gandi umuntu akwa yashira harengoro nangwa n'umumahe takaje umahanga gandi waba ame komanda nko kuja bakagaruka bakagenda bakakwereza ngo uze kwembera batari kandi wabire ume komanda waba ame komanda kandi banyisangu no basa kuzo mission bakutwara mission ahandi basa gukora minister konkana utakigaruka hansi kuzo mumahe kushanga muniyo kurapara tu ntirikero ukahenderuta uko wahendeye kona azironga azo kigo muserikali either bakumuza ninga konka bakusararanga wokozere go HTNC cyangwa mawe ko HTNC kibina cya ine ko HTNC cyo muntu wanyu mu kibina umwembezo wanyu we will all be former leaders so nchukuru kuhereza former leaders HTNC true ahubwo hati I am a former national leader na huna lebo Alex tumetu ba number 17 hatu number 18 ngati watu HTNC former national leader kukuja na mampende benishtam so ishonga ya kabiri members ba parliament ukora research ni chikoro nyo kamba gambere ubire bunamara hari speaker na bana amanyango gumuntu na gambe shonga ugunanda kugamba konga ugunasisira parliament obwiri nuza kwemerera ore bakwesiza bahitori echa kabiri ndo wasiyobwire bamanyango ashonga za security umukugununanga basifika n'abari bacumanye mweshonga z'amateka umukugununanga ukande ibya human rights nuteraho so cyo bigamba human rights speaker ngo abantu batabaraga no mutakwimuki eka mutome naenda no basa kuri ohuraje ngo hona Alex cyo uretse warakushigamba ashitamino kwemera temera batamshabishi uri speaker yaje ati would you want to say something on this urumu timka yagamba so ni chukuru specializinga utakaenda ngo ugamba hari burucumu muno gamba human rights ugamba education yes no basa konka kwatu nangu parliament kumanye ngo yo kugubwa uburingai ni chukuru muno ngo parliament kandi nyoti mazire buri bunyi kubwa Alex konka abanyakoni bajya ngo hano turahanurwa mukuru hano gora rebe nanyine uhano bundebere I am happy that parliament has a bit normalized yes imbere ngamana abembazi ba parliament bamwe bagira ngo ubuteka bwa parliament ubwabire bwa kwa mu parliament 11 umwe hati committees use functioning normally chairman ubiro chairman yabari chairman nanko Alex ubwa kari chairman wa committee no koko batizire mukachiko tukwiza kutunga trip tukweta kuzawa speaker kugira ngo tunge trip chairman na kwa trip aya mutoro ngo ibyo normalizing echa muhero tukiri twabira ezeshonga za prime ministers time izumwana mugambo hamwe na matters of national importance ebintu turi mu commission tukabiganira ho munonga kugira ngo umbwire bwa matters of national importance nibwo abantu bashema bakureba ngo membo wa parliament witu yagamba kandi yagamba nshonga kwata wiki ubabaje ubatwatunga solution tiyari konka yagiseyo ejo new direct representation ebindi bya oversight birumu konka ejo ni direct umuyaga gutire go mbura ya kigarama ebintu byacuye kabiti gwe twamushaba mutwatiriho umuntu akarana ugambe shonga yi amizi gakagera umuntu akarana no rotation ngankejo abatimbe feza babweju babatahirire so ejo neshonga nkuri yo kubanza kwendecho konkane neshonga ya kabiri mkuru na kumtekana sa program ukende is prime minister's village I mean time haruba yaba nwedangu ngo bahe prime minister wire ngo byona bahandika itabigarike ngo na sabu neshonga bivuze mwaka yo kari kwetaga ngo ko research konga hine prime minister ile kwemera akagarika mu akaba ahubwo no mukomono wese county zo gukora prime minister yemera bahimpizo arite buzo ebuza bigarikamu kandi cyo banabigarikamu icyo kubanza chamana ba members ba parliament bavuza ngo batunga answer yes yakine asagira ati nza kugireta kandi ayijagireta baba habwakiri ora Lilian orukendera insongeje ya parliament ina icyo kwenda kusaitinga nyonangwa ninsima nyiramutuma abo kuba bayibatanko kutere bituri tubetagine bukiko honore mushya kambamburijo ya parliament mugojegiri
nyo nimbasima abo kuba mbona nibebarega nangwara umuko kwenda kusimuka nyo nico kurebera ntabanga okuba no kumukorektinga umuntu yashoba ureba bakorektinga ebe bintu biri mu kwangana multi party politics tar mu kwangana ushemekuru umuntu yagamba kishikire nanga nyonchi twazenda so nyenda kubasima ukureba ngo ubukiko bugireho so fast kandi no kusima prime minister izoberi koko nare mu ijoro gamba umukazi yatobwire 2.5 hours so abantu babemba bahandikire ibi arakakubwira kamugambye na research ebindi yanayimusya minister gamba bachibuza eri ore minister byamurema tumuhandika ati nchakara tumanyabia konkoreba ureba yamubuza yaje ati you must do this, I'm directing you to do this. So mwene nyona akisima minister kandi kanisa kugira ngo arubwana ore cyayanga kanona cyayanga nondambi yanti anayetebe kanisa tugarika experience ino cyanga kongatsirga kwanga konkukare yaro ndokuyargaho mwene ore mwamwetegereza so riyare mwebare kutebe kanisa ubukiko nabwe bwaturetero kuyibwa abantu babura kwemanya kandi kashabire ngo tugire ubuteka parliament ejini ndenda kutandikaje mazima tugire ubuteka twendereje twere bintu tujwetera abantu turupinge tugire bintu bitu mu districts zitu mu constituencies zitu nubwo turije kandi kugaruka tukatunga bisangi kandi nabwe biyanga kututomera nuko honorable senior Byarugaba Alex ako kwendera hanshonga yo buciko bwa parliament hamwe n'ishengero kugaruka muri kateka tukatandika gukora. Well, first of all nanye nyenda kujoininga abatahi banje abakwikiriza ngo mazuma parliament je 12 kurugira ha sofa humwahika ni harunji mazuma ko ndareba nka committee zatandika gukora imirimo yayo kuzishemere kora nyongera ntumukama ni murunje muno. We had lost hope. In fact nkana atamiru kubana chairperson because we are not doing anything more virtually tini twabiri tukora kiri yaho one time tukagenda na motoka ya Rwamafite parliament. Yes, we got stuck in Pakwach. Masindi twaba stuck. There was no fuel. The whole of parliament. Ngamara zo budget. Of course. Nkwise kuoreka how far twabiri twa degenerating. Nimwe ba member wa parliament ba 12 parliament. Please. Nyabo yimwe nabeshengereza. Akumwa kwasira kamukakwate kurunji munonga. Leadership ya parliament muji ngwetandikire kurunji munonga mugumizaho so mutaka yeshwa za kandi mu running budget kurunji mukore bishemere gukorwa and everything else will be okay. Casta committees wanogamba ngo ba leaders no a leader wa committee dictate ya dictating atarabone nura musayiningire na report echo ni nyende echo nchibagambire chairman you are just guiding a committee session toko dictating yati kuchimanya nyone bembire uchiko throughout my time ndio mu parliament tine sanje chimbere ntari chairperson konkanyo nkantaka tende ichuka sana nko mwenanga babiri abagerizo ku manipulating nanka reporter ya committee kana we bikamanyo kandi akafubirwa munonga hobwe na voters bakachimanya. President ajamwe nakasinda kakwiza kakaraba maho kakahindurete kateka zabanyishengero muri mu baba kaketwa corruption. No, I don't think so. Ebyo byona nibiretwa mwaba mutine structures zibonire parliament structures zayo zibonire real hati no za kuronda cyo umubya corruption kandi wine allowance yawo nuhwe baba honorable so kwendera ekinde cyo kugira ngo mwana member utafiringa ngeno cheating mazima mbere ninyenda kuza presidential affairs committee konkatinjireho mbere ninye you are free to attend committee meeting yona and you contribute properly, you even write in the attendance book properly. Echota kuzakora no ku voting abantu ba voting. So in fact chira kuyamba niwe kumanya what happens in the other committees. You nkago kwere bakutera human rights. Nyencha karaje konka human rights is a session is a standing committee. Teine miri moment ya Afrikanya it's not a policy committee. Na kwetu kanzo muri area education nyine munchi interest maybe in hon appointing authority rije kurevera konko muchara abwe cyara kuchara kunda kuja education committee kandi aka contributing as if she's a member.
next time unoza kwesha ngo ya education committee wabire no yenda so utakahura muhinecha muniho mwatandika mwishu so kana nekindi ekikwatire na committees wagamba kurungi bari kwabura abantu aba omwami mwishuke honorable mwishuke don't struggle kugamba hari buri issue nabeshengereza na kwateteje namakuru noza kurebeka eventually urebeke kubi munonga kwenda koreka ngo iwe nogamba buri kanya mwe ko riye mucyaro undebire manyangu ndebire mucyaro tinkumanya nizina riye tumishi was a new person konka speaker nagamba namugambira nshitama ati no mutashemere kungambira mushitame ichifu ipaisha nyabura mweshengereza ko mukazi mutahiwe uri umukazi wena yabe kitaro nagira oh my good lord nyabura mutakahika. That's how people lose it. That's how they lose it. Wabare mnonga seniority of course ne jana character kandi hariho umuntu okushanga ngo naturally ko kubagamba aho kuruga aho kurire na naturally umushanga ngo nabazire tubara. Yes konka nagenda kwenderant eji message ni nyende kahari 1 prime minister akabiri eza ha speaker witu akashatu eza haritu echo kubanza nyenda kwebaza right honorable prime minister ngukarabe hariho umuntu ora hands on yat atkozireje onko mchara mtahi wanje ngutero mungaro webare bambena no kumhaka tebe hihi kugira ngo mbwene arikeguma na ijana responding yajatumye wende fit twareba ngo yatugarizamwe amasiko no manya kwemera immediate rakagira ati orortindo Minister of Works nyenda report about it echo cyatwereza manu kugira ngo nanshaka rero turashanje permanent ermubusha ahabo kugira ngo nobura response aha bintu byo gukora when I really want to kusima Prime Minister Majagerengo well done so far so good. This one nezo wa speaker witu kugira ngo at promisingire yana hororo nyango watugambira nibaza kuvunura abo kumanyonya abujungu bavunure bamugambire konka niyo ninkugambira ngo at promisingire kandi nicyo basiniyazi bariyo nibatugambira ngo bombwire bwabo na committees zikaza abatamire mbwenu ngoko tu promisingire twabandisha ngo 12 parliamentage ngoko ruhanga kwiro mu gishoka bukwata nyaborawe reka tukore kandi kuturaherwa mu gishogwe twagira ngo twine mandate ombuchiko bwitu then to ba members of parliament toreke experience ejo kore kandi turebe ngihanga ryi twartense za twargambira nshakare kandi kibe echo kurebera nari nenda kwaburaho kache ngo whereas no basa kugamba urutindo no basa kugamba amizi no basa kugamba akashomero konka kabashomera ko kukari bakatagi omu budget niba basa kugamba ho nangwa yes it's okay tuzakukoraho but the moment is not in the budget mu kizaga bigambo bya president Museveni nagumaga nabagambira ngo mu rwanire gebintu ebira yamba abantu banyu that's how you should come in niho mushemere kutahiramo okameka ngashwangu iwo kuhaza umurukiko rwa physical infrastructure iwo owanyu omuri shema iwo muri isingiro wareba munangwa akagutokanyu akuza kuterezwa bakata hosende age 5-year development plan orajirebiremo look at that document 5-year development plan age reka tureba hansonga Turia TV West Live tukikaho ku rugano ya headquarters za division mu Kampala ensonga yizova jime muhumuza zanchigiri nkweleza tugyonza kureba hansonga za ba chairman LC1 nakaruka yonka hinda NRM yabasize kubana itebekanisha billion 5 zo kubasa kuba usukorosibwa umuku swizima umukaru kalunga za kuterwa ebirado na munana ka LC1 hamwe na women council elections ezibirado na bishatu okwihandikisa kubona kugenda omumisho aha LC1 ndingozo ruyengo wechanga kandi okuhedera okwihandikisa no kwanchakari so haraba yisengera bo bambasaba kugira ngo bongezeyo kwihandikisa oku cyo basaba abantu abatwiri bakora imirimo yabo batafune kire kubasa kwihandikisa kugira ngo nabo bihandikise yo nko rwa mukaga akugira ngo babari imirimo yabo rwa mukaga yo batakora kandi bendangu akaruraka
kabase kubwizo bari ufitira karori genyine babase kubana rihindurwa ekiro urukiro kikuru kibasaba bakora kuguma mukaba gatira karori kandi mu gihe electoral commission ikatebekanisa billion zirika 5 na mukaba zo kubasa kubana ziteza karura horo muziki turi kurebe ikibina cya NRM cyetebekanisize 2010 no kusuzuma no kubarazazi bari kuba abantu abafiri baba repressing abakwenda kwesiba omukibina cya NRM basa ko barabero omukibina cya NRM bakahinde mutekateko byabo base kwamba bari repressing hagire byakorwa nk'ikibina cya NRM nurakire ready iwenga opposition omuriye kimwetebekanisize hinde sente z'umwatire mukibo wa PPF aba FDC aba NUP betebekanisa utamugiye kugira ngo akaruru ka RC wanaka akuba nko kacyaro no kibina cyukutankira namani hiro kumwetebekanise kurebeka ngo ni muhine ntebe z'umwahindura aha kuruga habyanga rero mukabasa kubana umutandikiro kwa hansi uwo muri kutezaho kugaruka higuru babari mnonga ubuciko bwa RC abembezi b'ibyanga abembezi b'ibyaro tubaranka ba members ba parliament tubaranka ba kansara n'abantu abakutura n'abantu aho n'abataka ntabwo echa abantu becanga nabashita amabuzima bagira ngo ogu nabasa ogu no muyayi ogu tumuyayi ogu no musinzi takwija kubasa nabashitama nico kurebera ngo nyonko mundu NRM yagene kareta flag bearer utwira mazire mu z'abantu acyaro abantu batenga ngogo no bendera yitu no kutere bendera yanyu imbuze nizigenda n'umwanya konkaro independent ningaro wishibine kindi konkurukuro otoko nabasa kucera mu byeshonga nazimanya n'imitwari zemerunji ni yangu bamuhereza so no nakwanywe ariyo wa PFF ariyo wa PFF kibe kingurugamo buzima nkareba ngo hacyange iki ni watine katandaro ni watine cyo kureberaho ni we arakoresa ku stamp yabatwireho ni wari kusayininga ngo abakafuna ngo umuntu yaguze kibanje cye kuni yaberoni nuwe bakwatira umushango gwa defilement ewike hwire no kubuza abantu muhanda no remisa abantu entunguka yes ebina ne bukuru konko buciko bwa RC ne bukuru munonga rero kijeme bibina by'ubutegetsi ecyayina ne bine bindi kugira ngo baza kurunda ba flag bearer bagume barondo mu ntogo ubakumanya ngo acyaro naguze kandi ubu ya no innocent hato no rekize cyabireho nebizo bibiri cyo kubanza atunga inari flag bearers bakabaronda kare hahwiro bwire buringwa munonga nimwe abanyu bare umuryeje niza kushika kambanze ngambe inari wakora n'ishubire cyo mwebembeze ubuciko bakaburonda kare flag bearers ubu no mutajya nyonye uwebende ninye RC wa chairman konkanye haro RC wa chairman uruhu aine stamp nye wa stamp ninye webende akuje ukahubwire buri ngo shangwe uwebendera bakamuyo aruho konkaro na chairman ugutarasingire konka wa ine stamp nabe bendera bi stamp haro ngo tukabuterira tukaherera kubutera kinera bafi kinera bafurishire rero bacirugamu agisigira umutabana ndaro mukazi agisigira umukazi ninga ya vice na waje furuka manyibire rendere myaka 10 so habire harwe kizo now ebina ebyo butegetsi ebyinji ebihiro NRM ebyinji tibukatungire flag bearers obwire bwawe ni nteka ngo cebya haro kuruga hati kwika 2015 kuranga ibiri flag bearers ekibara okubara akikore niko bakumanya timuza kubagambira uburu rwa RC wano bumwe buntangaza ushanga umuntu asubikire nte hariya atkumura akatere tujibaga cyama RC wana tungo mutwaro bumwe nango hatu bitubize muze yongere
zibe mitwaro 5 iyo zibe mitwaro 10 mu rubushenyo kariyo former minister yayisimbira wa LC1 kugira ngo itakwenda kubwana yetu umuntu wa burizo amanga azazi so hati no shanga omuntu natamu ecyatakuza kwiha kandi nibachikopa n'abandi n'aharitwe arba cancer hati haro cancer wanyesera hamukoro nashanga bagirente ya miliyoni 3 cancer wegomborra natunge mitware 5 every after 2 months ezo sente wazikite eza kuza kutunga myaka 5 tuzikugurande hati naje kujihankara no shanga ngo aryaho arinzire ngo baza kugabo butare atunga kajo abaryo mutawuni abunde akwasizaho so ushanga mchiyamane LC1 nawe nakoresa stamp kurondo mushahara abo kuba atire mesente nyingi kukireza rukwija kwiho umunankeje mu office ye nabatureberaho araho ushanga ari member wa parliament akorise billion yo ministry billion 2 billion atuje ugo naza kuzihanka so ibi mwana mugamba ukikuga kwikaho ayatabuna azar paka mpaka akwara lete revenue authority nanye ndakujita kisika nanye nyahayezi so kandi gweno of course nanka uzirengo urukwibeza ezorfu nasigezo ubugenyi yakora mazikare wamutandike emitwa zimugwe takusiga so tripe wo muyecho amani omunkagabo position harurengo rw'icyaro garinka hakubantu reba mukarura akatumwe niyo mani mwena karuru kaheza kuterwa nyongi umwembezi warengo rundi nyonko umuntu uzuma tingo na ngukibina cyanga cyumwembezi mbi ahabwe kibina nuhorrengo hatunyorundo hatukurrengo rwo kugira ngo mwishiro tweto mu studio ujogambire PFF ujogambire opposition atobendurenge ndio muchentuzi ndio mutezi watoshi kungano zagaragaye simba wa FDC yes ni nyendo mwebembezi n'ubumbiye ndi mu parliament nakuja mu parliament amazuma n'amazuma ikigwire konka chikwasa kushika akuja ngo kirgo mukibina kitu arabimbe ni ndeba kujya ati tuzanshonga uri mukijya ati chef nkamuze ncyari kwenda ncyari kwenda umureba umugene umureba atanko cyo mbona shanga nagamba we kari kushobora kurwa mu parliament yeza kutera karuri yakatera ashyira karuri umushanga steps nagamba we ngatata batwita bakwita si ugwejigire ntiza no mugabo wargayego atwita atobwe ati mango byurutera utakakora extra kuko mwana bariya nimbigora abone bamuto bakukwe kugira ngo nashara baba convinced Alex yo kumana umuchiga nashara baba convinced ateki inteki kanje nenchikore konkata kushikora kandi ukamushanga na itomudere atanatashikora nchikore washa mukushikora shikore kandi uchemere uchidefending konkota chikora kandi ukajana tukakubuga mu kantine urikono gambira ndo ta batwita ati gushuye umwana uriye mpuje tokucenga anga yukora ashari mukushikora wachikoze rochemere ukuchihakana ni hano kahora gashasha kayombagana ore boririya notera umuri isingiro wanyu ba chairman LC1 nayo nayemera nanga ambulance ya miliyoni 9 and above konkejo yisingire yashema yetari singire yite ya isingire ya bonshema ungane ninjimanya kungani baza kutaretera isingire ya bonji abo kuba naragashema nashwe yes ni isingire yashema isingire ubonshema konkati isingire district yanje indkwebemberana isheme yori ya mushiki konkana bweho na nebishana abo kuba aroche ya personal witu akaba agenti shatu yarga kusinga karuru yakora konvoyi ya mwene chintu chagire chindi yavuga yarga mbarra yataho open roof rero butaka bwakura mwenku yabira yaho ngo bamutera vote buno confidence mwene nibyonke konkambo nyoni ngirangu bache amenero C1 nyowe mwena abakwase bende ya enaremu nangwa nobona le mushana jamuntu mwebembezi yabere mistake tukajikora ubutwaronda bafraga beyara ngahatu umuntu weno inebendera aho ninkabira
abo kwakore yabe gisho bitwarunzire kubi mwesa kutwaronda kuburia hatacho kokurunda kubi ahubwo umuntu weno ine bendera ya NRM ntumushabiro kuraba shana kora yeshambaze mana wayeshambaza abantu bakusinga no makaruraka niyano to basakubo biro cyamanu wa RC wano otungire bendera warije kutunge bendera wazo mbindi atakubuza uburungira buta nuburara kuka tukabenshi barangangwa tubakora then eze sente nyingi z'umuteko mukaruruka RC 1 tinkumanya bwambirwe akwa hine na stamp tarakuzubona bwambirwe no tera stamp no rugira mwa yine nyoko bumbenda RDC wa district ya Kagadi obeno shangate amanero si wanu atiroku stamp mukoti ariyo mbara then hati tabaho ore iya atumporo mukoti che ya baya atumpora ati yajiya yajishenya chipapa mbone bibyo kuyagumererwa kuna jizire sensitization no magombora nije nashango ndijo nangona we ariyo mbara yaga kugitako akanyo tine hintarakuza ndi nukutina ranga mazima no kuchemaje zo buri uba bumbenda RDC na hato bunabire member parliament tindi kunyoma bako nkumbara na mweninza abo kuba ari ndikujokera no mbara barumu no mukushaba barumu no mbe chamagero no basangamo mbwe nijokera buri muntu wena oriyo mu district yisinjiro kubanterira karu mbere bacyamene imwe bakwasire bendera ubu bwiro baza kwatera makaruru mazima mupime kandi mwabateze bakaruru mureke kwata bacyamana mukabatani ngagaranga numbataninga umuntu agenda azaguzebye ahendera izira nakaruru bundi mukamwima abateze bakaruru bwamwe tamare murundi akajati atarahanga ati nobwo kombeke kanisa nakwita ati nobwo kombeke muzigiti nakwita mbone nabateze bakaruru nabona ko bari nobwo kugira utayenda nakurekere umuriye kimwe kibina cya NRM mwetebekanisize mutarenga nonga abo kuba turiyo tutaha bamwe kandi turiyo tuzakwagera abine bendera abatine bendera mutusasire inyo ningamba ona umutsi yagira ngo babone bibembuzi bakora ki ubwo bibine bendera ne bendera yibembuzi kandi nogira ekirungi cyakaruruke cyaro jimo mutebekanisa program abantu babamanya no gukora cyo muntu nana kumanya abo kuba no kupuraningo takaruruke cyaro umuntu warakuterera karuru nabanamanya kandi mbwene bururo nore no bwo mugongo nyuma nyo bururo bwo mugongo nimbukunda noreba muryarya oreba mushuma oreba mbihi oreba nyo muntu nagiye kumakaruru ninkamoba no mugongo oba no mu box dindi kubi atsho so ruyara abantu becyaro nubambemanye ito kabayenaremu abine bendera ntusha kubahagira konka n'uturabahagira nimwe hagiro mbukorwa n'uturabahagira muba abantu barunja hacana n'uturabahagira tukabaherezo bururu kandi mukaza gukora ibintu bitashime kwambuko ikora nicyo mukuza mu parliament nicyo mukutera bururu nicyo twabagamba woyizire kujwekera abantu nubajwekera kandi nicyo ndikubagambira nti umuntu yaba kuterira karuru umuhereze kitinisa nawe akwereze kindi umukorere harimo bizuburyo maka batambi umuntu atije wabo kabyamuka gojegera zikabasha mukaga shamushanju shamunana ategerize kugambira kizibuke abandi nho baremerwe stamp umuntu nazo mucenge abyama umuntu inena kuyo mukazo mushijarira mutire nango mushija naho mukaza arira mutire nuko ati bintu amuhumurize bakataka uyu muhumurize umureke ngo mbone umutereho buteka kandi nagota mutahandiso koma nyo tinkunda bintu byo kugira ngo uyora koma ecome kibazo gutegesa kikenere tsise shobora abantu bizube buri mu makagabo no muntu beka example agira tekana nkano no bataba musente kunkaneke hurire manyeke hurire tubwiga tumotoka ati ndeba abantu bashemererwe mbazo muziki twabo nubazo mukanisa nubazo mukereziya yegesa abantu nubwo barakundereye bakakuterera kano kamazima kitari ejo ebendera cyayi ekusigeho nongereho honorable yargo omugeki tureba bino kubyetebekanise omukaruru ka chairman RC1 umukureba kwawe antureba bamwe omu registering ngashingo omukwihandikisa kuri mugendo mishabya okuza kwendera inchakari inabahandikisa abana b'amashomero cyangwa barimo babatera karuru kugira iwe noreba ngo turakora kikwihara emuviyo mukarura ka RC1 kanone kiza esente zatangire kutekwa gisha kubasa kurwa kugira ngo umuntu
yayi hari muhunda no mukaruraka ebyo byona government yabitebekanise kurungi munonga kutandikana urwo kubanza buri LC1 nibaza kuba nibataho abantu batano aba prominent citizens b'Cyangecu abakirinju nka batano abaraze kuba nibashujuma enshongezo n'abantu nabwo ntatekizibe kiri muri registers abantu nibashomba abantu babihokwe baenda ngo behandise mu LC1 babayiho kuba ihanditse mu LC1 abanyabuzare babo bankahena nkayibona batatura mu cyari cyo bija baza kwehandisaho abo bona bariyo nibabiho nibasisho bwire bwabo aho kuba government yatebekanise kureba ngo ahari uko kubanza kutandukana n'uko kubanza muri LC1 haza kuba hariho nchiko zakachikwa kwa ku verifying register nko batahe banje bagumenene bakugambira umucyara abantu nibamanyana kurungi munonga nibamanya ngo byarugabana no mushija mubi no musinzi no munyaji nanga no mushamurungi natwakiraje takwatusha basente takwatanisa nabashuma abantu n'abantu bakimanya so no muntu utari mutuze we Cyangecu nango tatura mu cyarejo bone bamumanya so akachikwa kukatirwaho kandi nimpamyani kaza kora ikintu kikire kindi LC1s bakatera karuri to ba NRM nanye nyenda kuongera hira kariria tukarugomo individual merit politics turi omu group politics nenye well ni sympathizing na mutayi wanje munywani wanje munonga by the way omwami ochitinisa munonga honorable mwishiche ni mutamushitinisa konke cyo kugira ngo bibyo byafraga babirugeho nanga kibarondo muntu no ito tukaronda tukashongoramo ababari abatunga akabendera kabo kwara abashikira hagataha ubutubazire bw'ubwire turiyombururu orabashishikire biri natubaza kumweta maybe tumwegese juba nanga zo mu bantu abashabe kiganyiro konka tinda hamya ngo abone benji nika percent nabasa kutamumbona no kumbona ito ntunda kumisiriza naba kuguma nabantu bitu bari abarabire mabuto arabizemu abine bendera group politics omuryecho iwe noreba ngo ebine byo opposition NUP FDC PPF tibira ground now omuryecho iyo noreba nga karuru ka general election kaeza kuterwa bino kubambe tombita kugira ngo karuru kayanga ninga ubu ha ground bataro batino kwetebekanisa kuno mukaruraka aka LC1 akine umusijo gw'amano habibina kuzahiguru umushija politics is about multiplication, it's a multiplication game, it's an additional game utora za kungambere byo kugira ngo kandi bari aba PPF manya FDC manya n'uputibetebekanise manya it is their own weakness itu NRM tukachitebekanisa kare all strategy itu NRM tukachitebekanisa kare itu turi ready kuturase kuyemukenda na mwenda it's okay mwena ground tumine competition eriho konkati kubare batagitebekanise byo nebyabo itu turaza kugena nekitu itu ngaba NRM kandi mbatirira na nyumuranga abantu bitu ba NRM namno munonga abantu bisingiro 1000 okay na Uganda yo no kutwariza hamwe generally konka muno munonga isingiro manyabagiye district ne yamani munonga iwe ebyaro urwendana kimwe obwe kandi biri bihango munonga ushanga LC2 eyina SS chigana shatone na mwana ejo kombora kasiga nakitebe kanisome ngisho mu chihi atubye kombora honi we rubanda sales 18 sales abiri ne actually one that's terrible so nyone ntekereza ngo NRM eshemerire ubusingo bo enebo eraza kubusinga wa LC1 kwereka nemba shabe ikintu kimwe mazima nabeshengereza abantu ba Uganda abantu bisingiro naba kwatenteje namaguru reba abarande ba TV ebinde bintu mureke tubiyebweho kare kace katugire mu izina rirungi ha LC1 nanimba shaba nanimba ishengereza mutazo mundu urukutera abantu mutaza kurwana kwihaye bihoro amacumu ahabwa LC1 naba kwatenteje namaguru mukaronda karabantu mwabahabendera mugume nabo babisize ki tine chibabisize in fact aho murabasa kubasa as much as possible nambona tanka kura mu bichweke bimwe bamwe bongo bakusende bashitamani bagira ngo twe tukwenda ndura LC1 yitu chairman witagabirwa twine shonga nawe reka tumena mwene kuri nimpirwa nke bibya ronka rwenda na kimwe muri isingiro bikakora nkeco mwene ogera twatunga ubuganzi cyo wa president umuba no munsi zona mbi
kuvurira ngo itunguto twikirizangine abantu ubona kutubire tubatire nango kuba okubari ni babo ito one time tukaba twine umubyaro rwenda nimwe mwene umwami honorable mwishe ayineyo n'abanyabuzare kandi nakimanya nyanyaza nakwaje munyanyaza kandi no FDC wanga munyanya yawe kandi umuntu wanje kandi ambagira muno maze matwatineyo LC1 emwe n'ubu yakubemwe ngune ya FDC nange yaje so mureke eje mbere kwera abinabaska egume ho mutakarwana mutata musente n'abashaba kandi mwabantu ubutose mureke twagwa gasente hati zo sente kora ziye nyencha karakenda kazi kuihamu kandi uraza kumutonganisa nyuma asobiro no mushaba sente ngo muterera karu niwe wije hati nyencha kari munonda kwijurire mbuzi yawe noza kugitwara umukatare kaje aho nanga kabeyana we yakuyeho shirinjo umutwaro kumara bashobize ti oramo ukimutiremo nabo utashaba sente kandi we chairman baba kwiro umugisho utarisha babantu babasente bahereze kurunje munonga tubona tugende kurunje munonga mutagaruka mushiriya icyatubireho umuri isingiro please isingiro abantu people died bakaitwa people were killed ninjirani mbere na social media na hati ni trending mamotoka bagose ahabakaruru itwa bamwe batamanyirire that kind of violence just pulled virtually out. I said no tindeito muntu ngabo kuba nyenda mu bembe ba parliament izina ndiyari tanke umuriye cyo basi amanene si wanu benda babahereze akasenti akasara na ito tukasiga twari recommendinga akashara ka chairperson LC1 zungu bakongeze actually nywa committee yanje kabandi recommendingire ngo even na ba RDCs aho biro muno babongeza akasenti abantu abana bagwako chairman LC1 kushangana tungo mutwaro honestly tubuzirwa can't we really afford mutwaro basi 10 at least mutwaro 10 kama nyangu chairman LC1 ntubasa kwato kuno ku left right and center mbwenu kandi ne president cyo ntature natigamba abantu abakutunga sente nyingi munonga kandi abandi bakatunga almost nothing echo kintu nikiza kutuletera ekizo nyontekereza ngo nabachairman LC1 mwabadi mu parliament eji itwakutwasire twatebekanisa ni mukonjesereza mukashonjesereze kanex financial year mazima abantu abana bagire akubatunga betu bayina nimbendeza obugwaje nimbendeza obururu bwo ihorere mutaka akora nkaburiye byabireho obukwire ababikuzire nabo mbarebe se na misho bundi gemba bazi compastor nyingi munonga staka abanyingi munonga babikuzire abo ni bamanywa ngesasire mubatahamusike abo kubabo tibebembese abo niba amini umwebembezi murungi nobwo oragondera abace abantu teogora bafosinga ngo bamufukamire bamuranye kandi wabo tatire jambo nango ukatomutwa hasi ngo wakora kubaha no omuriye cyo abanyishe yonara mwenda kugira ngo hagire byayongezwa izo bari yo kweregisteringa ringa shire kwihandikisa cyaro yongezweyo izo bari kutera karuru kabakazi acyaro barufuye holiday na nari yaje amanore C1 kugira ngo kibasaba kwita bakurungi omukaruru kaba LC1 aka ino jango icyo nkitagisa riyari we baramuterekanisa kandi atune general yatugira ngo okongeza yakaruru tiza kongeza yesente zabeshi za chairman LC1 tizero we baramuterekanisa kandi ahabwe cyo nyenda kusima barugahiguru aba fellow MPs na seniors batahi banje mwe bare okutensaje nabanyenda kugamba ngo erizoba parliament ya very clear na mnonga ahabururo ndukuza kwisha hakibuza cyuwambuza LC1 twena ntichumanya ngo niyo base ninga shiniyo ntandikiro yihanga ahabo kuba okuza kuba ho parish haba hariho sales okuza kuba ho sub county haba hariho sales okuza kuba ho district haba hariho sales na no kwikahihanga so meaning ngo kwa kumanya ngo sero nikimanyisa family nebere family emwe eri kurugamwe ibintu bingi nabanisha bangwa karuraka cause already naherize kufuna communication kuruga omu villages ezimwe ngo abantu bariyo bahandikisa abantu abatakutura mu mwanya ogwe ninga batatwiraho ukashwerwa wagenda hato izira habo kugira ngo umunyabuzare ndwa yesimbe so namyenda kutuza aha mateka ninga shikumanya ngo guidelines ziruho ezukutoreka kugira ngo nohoro kutera karuru then kugira ngo honorable sinyare cyo yanagamba
ahacaro harimo kuzaho kutongana harimo kuzaho urwanju no kurwanira ubuteka bwihangere hati ngenda kugamba aha LC1 akaruraka tinkuteka ngu nitwetaga holiday public holiday tinkuteka ngu nitwetaga ukongeza yakaruru. I am so much aware ngumuntu watira karuru buriya register koziriki nanuko kutera sumu ahacaro nabakumangu oruho advocate sime mu ndebe mu register nabakoziriki ando ahacaro nakwandika habo kuba nakumanya nico student jerango muntu arabe nahandika ori in charge wa register sheme kuba naruga hacaro echo because namanya abantu bawo it is so unfair kandi tuchichere kushanga nguyi oriyo waseri ni oriyo no handika be chareki already no banoza kureta ho conflict na no kureta abantu okuhandika ava kuretera utari sure so mureke kureta LCs zagira utabanguko mbweno nabanisha nkabande okubagamba LC1 abantu nibabane bamumanya nikintangaza kureba corruption ishikira harevejo yahacharo LC orirukanje baheza kutahirira nchiro LC orakutambire entena n'umwana baheza gwiba LC orakutera hakarimi babana bakugira ngo ibori yo mushuma ni wogori yo no tatsa ngo akwereza akasente really nani shaba kumbwe nito bari yahabesa ba family kuturabe twenda kugira obusinjo mbyaro bitu omuntu ko kumuhakaruru freely aba agira mandate yo kugira ngo abantu mbineho agira ibanja konka wareba omuntu yaza kugura hacaro umanye ngo ibintu byasisikara no ija kumweta kugira titindu kubasa kubaho ahabwo kuba namanyangu akakugura ngo merondo omuntu wawe yekundire ahabwe byakora hacaro ahabwo kwa kudiringa nabantu ningo kwa kubasa kutambura nimwe okumurebere micweye family ye namwe byakora nimwe nombano mbemanya mwenu ahabwo kuba nchakareji bantu mumureke tureke kujinaga kwagira tinyowe yananda kunyambachi nyowe ni wakuba yeberire no wayine stamp ebye bigambo nebigambo ebitarukombeka nebigambo bitakotori hango misho nabani calling upon village zone ngunakuchanche basika mwana mugira ngute tukaronda wa furaga ngo kubagambe ninga twine chairman wito already utube twaronzire mureke staza umukaruru no kuza kwa yesente karabe yiciriza ngo ayine mbuzi yaje baga mwije ni wakoro ine yenkoko ijana yo jukwise ebyo bironi bakweta ha birthday bagira nkare drink of your choice ije yana ko kunywa akokoteza kwika hariya kandi ukaza ha birthday utimumpereze wine ijana ka wine kawo kekorire kandi kora shaho orebe chengo mukoro tuba gutekaho pressure kandi waba happy carry a drink of your choice when nani shabani taba ha base kora kunda kara kwete chairman kwataka katoni kamizi na kasoda kumore changu wa msupportinga kandi wa mwizira naho kwata hari orabeho ogwihaka koko koro ine nyinji uijo celebrating na chairman wa kuba no muntu wawe wahacharo kandi nchakara binje ba members wa promising myself niza kuba ndishema owakuba na isinjiro ya promising so orabo ine issue nanye nashoma kwe Simia nawe yashuma simia isinjiro yashuma oraba ine ishiyona etarije abo kubati tweturuyi abebembezi banyu kandi ntubore ko muhanda nabanisha bangu mwicirize mututera hakasumo tugambiro to witachara niza kwata DPC niza kwata RDC niza kubebembeza mbareta hachara kureba ngo register tiaza mu muviyo ahabo kubantu endi hangeri yo gusinje ito kabatore parliament twehireyo na akuna no mchezo timu no sleep kandi nikisanja ataro kubiyama byon hono bumuzice aha songa ya chairman to kugendera budakikivira zonga gira kuwa leta yo aha songa yo kujya imwe turebe ibintu byabakizamana ground akuba akarura katireka kumketebeka no mchenchuzi bari mnongo hati nyowe ndi umumbera nko kweri tinko kwesheme kubere nozo mukaruru ushanga ngo burwa LC1 burya hagati yabayimba hagera mu ijuce nabayimba hagera yayisimbe nawe iwo ciyo mbibina byo utegeki ushanga no humbugira ngo umutamuha no yayine bendera akana hagera Alex niyo kuza kushanga ngo hasi yenche kare bitari birungi niyo kuza kushanga yenche kare abayimba hagera teraho nabata kumuhagera dero ushanga ngo no ukugira ngo yayine bendera baje ngo barabajini konka kugira ngo akana hagera nanga ogwe mutamuha
oshangana naba NRM benyini benyini bari umbate bakuhagira independent ahabwo yeshonga y'ubururu bwito kubwagenzi nizo nshonga ziya ground ndebere munara ku professionalism umuntu ayisimbira bwa chairman umutabano wari nahandika register ayizuru wanje namje twakasha umusigazi ntori wa kabina te ntayisimbire chairman atayisimba te kashike dukwandika abanda tukashahariyo discipline Akiyampandika yagumza myaje konkatoreba ngo shiri stako ikishiri none kwandika ibyo saha bwanje keta kweta kwanza kuresa ibyo sta izo akorise kutera obururu buriye konkagize ucazo then hati umuryezo bihama abantu kugira byaro byaho bako polling session umwe shange ibyo nkabisho konka bihama abantu batabyara hati kwandika ibyo distance mwire buce nabasabira ko makavuye ko gacaye mukarabemo zabiri natana mukaganze tagisa omukarura kariyari sente nyingi munonga amukaro ko mwonye nyangaza ko nkomwe ntatazagiro kazukoresha hati imwe abakutureba kiyo turondo mwebembezi urabe nashare meshonga zita karyanyo turabe nashare mwe enshonga za PFF hamwe na NRM enshonga zanyu zita kahariya turabe nashare medina bakurse n'abakaturiki enshonga zanyu hariya eshonga za family zitu amataka recommendation yo kuza kushoma recommendation yo kuza mu mahe yo kuza mu polisi iyo koragende wagenda wabutera kwe umunyungu wayigusiza kabo mwana wanje yagamba shonga ya nanka ya tamari bunu wakajya to no kora kurungiyo bishoba ukoragira bwo bishoba hati kampende no kubagambiraka Yesu akizo mu nsomo yakora ibyo kutangaza ayo batine byo kurya babitunga ayo takutambura batambura abatagamba bagamba ayo barya bakeneye abahereza ibyo ebintu konkaka hobwire buce abo benyina byatambire bamunamira bamwita owamuchusire akari shentu waraza uyihira mu kituru owamuchusire ni shentu waraza now konka bakamunamira bamwita bo bamwitabo bakamba ngo bamwite dini yako mama bakabata kumanya ngo kuzoka oruri uka chenchende bakabata kumanya ngo kuzoka kuyazokire bashoberwa bashwara nidini hatekirho nanyobwe joko ngakora yukutangaza nubura koze yukutangaza hina banani baruho bakuchimita banamira banchimita banyita bakabata kumanya ngo kuzoka okuzoka tira ntacyo cyakasha bari mu ngoro honorable yanetera omudakike muyonka turukwendero sibure nabakutureba Nabale mnonga abantu bisingiro mnonga abantu abutwahiro buwebembezi bwebendera akuba yakoze na mnonga nyoka ngamba timu nko kuhonare mumishe yagamba mutaraza jato gutarahadire liliani atumunamire tumuye bendera mazima no kuba wakora kubi nyoti imfuino muri yecho nani shaba abantu bisingiro abantu biyangeri akaruruka cyamane LC1 tukateza abantu abashemekatera imwabukuruza abantu kuruga heru mubareke abantu becyarone bemanya nibaza kutera karuruka boko buteka nimbendeza karuruka rungi abantu bisingiro ninguma nimbataye ira nampa nichake ninija ngyoko insibanya kitunda muntegereze bamwe mu nkono shema yes urukwendera okusibura nabakutureba ahanshonga ya chairman ahanshonga ya ndakika ngiyo kana nyingi nimbashabangu okushabirana no kusinje no kwatansaveho ahabo kuba Uganda ne yitu ebyaro ne byitu aho ineshonga na mutahi wawe otayima karuro umuntu kubasa ahabo kugira ngo ineshonga kandi ture nimbagambira ngo inshonga takurete byo kurya hameza tugereke otakagireje inshonga yanyanziraho ninga nkwatira katuronda bebembezi bishemu nchakare kora abo ino mushangwa kuyambe nchakare ko inaho kwenda kuza kusyeho nchakare ko rene otina ahi waremerwa akunjereyo konka tureke kurwana habo kugira ngo ubuntu mutabano wananka no muhara wananka no munyabuzare wananka omukarura ka hagira nanka ezo neshonga ezikwanise tugaruze nyema nimbendeza okutera jakarura abanyashemani mbashaba tuzaha record tutakaba nkabisingiro kubambashaba ngo bakabose motoka barwana barra mwe nitoka ririya ni yantererisha konka katugumizemu
tukoreje kandi tubase kuza aha level n'ama districts gona shemegumene yagayaga ako chikanyo kabara mse kandi murareje. Honorable Alex. Yes. Hendera. Ni nyenda kusima mwena baba tuhurikize mwena n'abantu batureba ni mwabatebekanise byona n'abanywane banje batahi banje zimpangare nunje munonge zikushokera abantu barunja bashema nabisingiro na munywani wanje ku rugabo hweju utwire hamwe mu parliament mwe bari munonga ku ubwire bw'ikiro morova ku twara ubugwire mu twabasa kujaho tukahaja nanshonga zikwaisire abantu beyihangariye tuna munonga ibicoke ibi bitukurugamo bya Western region ni nyenda kuhendera ningira nti akarura kaka LC1 kataterana nabeshengereza ebe byo kusharashara mu manyongwa kana rondo gwaka no iwe rondo muntu wa cyaro owanyakarambi ogwo waterira karuru yani wiri James achari gudu ye mazima garuhanga guma waho utaruga hwaho kandi mwamara basa kwikiriza niwe wiri na nanko kumwabiri muri kuri obakarimo raronda karuru ka enaremu hati mukekiriza uri yabe voice yo ndisha be chairman mugende mu rugaha ahawudirachi mu rugaha ahanduru ekushemba yo munonga ni intere muranga honorable Lilian konkankansi abantu bizingira bukutera riya mutkatora n'icoma mwe bari munonga twahendera konka ebitwasigire twatebekanisa nkorugutu twatebekanisa ruguto rwakora sikurugari kumurushaje kwizika kuyageza imbere tukatebekanisa district tukatebekanisa amagomorora tukatebekanisa irwariro ryitu rya Isingiro health center for nabwica gugona mu bicumba tire mu making sure ngo byakora bya bitakoze nanye ndaza kuzoka kandi nkamunisho kuyagamba nambo ntegereze kuzoka mwe bari munonga rukunde gumeho nimbeneza kutera karuru karungi aba bari abanyishengero n'abankwiririzo beri kaburizo burwakana inshonga yizo bajime mumuza kubwo muri Kampala I do forces a new vision ni banku ine buri rwakana kandi nyina kwenda kugira ngo okukera munonga tukokora biteki wakora nukokora murayo kurungi tubugani rwakana isabite quiz mwe bari munonga enshonga y'izuba yabane kushibwaho Kabozi multivitamin drink tutasyo munsi y'amagara marungi nichkuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress